All president, secretary of political organization, non-political organizations. Alam ito pa doon kayo pansari, maan kayo po pape. He's being felicitated with Sri Raji D'Souza. Wife of our Honorable CM Sir, Mrs. Raji Leon Pinal. Jepang amaya kami pagkanan, agency dito pinilabangso matalaman Jepang kanto. Our honorable chief guest of today's event, Honorable CM of Carpet Town Council, Dr. Tuliram Brahman. Lord Kilon Chiaba Kubak Yadaman Sadami Kachasik Megadban Kedoja Bansi. This is a kind request to the photographers and videographers. Only the official photographer and videographer is allowed within the premises. The rest of you can take a video from the side along the team. Thank you. Police station team. Autonomous Council kulo lasi laso ang bomong si indeng sekira hinyang dengan hinyan lasi lasong deng katalon lake nitum kamat haloje dipu rong supida talon je chokche karbiang long atokan no tame ilitum Council Foundation de laso katalon je ilitum chehok teknang ji laso muntin muthi pas sik West Karbiang long laso nikani thom aprang da kalon pon muninga bagan itu bukajan kalite nilip kalite kajironga kalite da borjan damin ekdom katalon je panjil ekdom bori ponji laso talon hore bagan ekdom ye katalon chota saing dengi dengde katalon long niyok ke som kali kang pu saing dengi klem pon je panjil ekdom bori ji lapel laso ningkanang bong
kuti surisi ice cream Karbi Anglong kacin turamu kang pu ponjia pansinil tum chisik bom the kama mukhan ke non si klempon voilo la sila so ke klempon sayang deng ke tanglo pulong te nilitum ningkani siang bom parliament election bangwi aprang kuti surisi suse Karbi Anglong ice cream pen res Karbi Anglong sim parupet pen kang pu ponjia panitum chisik di pu flyover pen chenglok 100 bedded hospital Bukajan pen Chenglok Hamren 200 bedded hospital pen Chenglok Dak Khiruni Sareli pen Hawaipur Taswatuar pen Chenglok Lapen ke residential school Kuti Thongkera isi Holadak Suruputara konsensi pen Chenglok Lahai haya skim pangrum pet pen Law College pen Chenglok, Science Planetarium pen Chenglok, Auditorium Hall pen Chenglok, dongkam mukam la pen. Dak tara langso Karbi People Hall la gatogwe panglum pet pen iltum kuti surisi suse ice cream ken iltum ta soning kanang mong MP election mang dia aprang iltum kang kupon dia pan sidang mong no. La pen ke pini abang ken iltum Karbi Anglong Autonomous Council pen SOP dia tangkap pen. Song trok atum Central government, state government pen alang tum lamdon cetok lo. State government, central government pangrum pen alang tum han lak thom pilo. Lapen nilitum halan nok be po nok be pie tum pan Karbi Anglong Autonomous Council pen dame suri pokep itum pi ponlo pinilang tum pajir. Tason si alang tum pajir alang tum tam monsan wanlo Karbi Anglong pen ke lapen lamdon cetok. Tapi tason jong si litum ning sipet pen. Tason Karbi Anglong Autonomous Council Foundation de ka talon ason jong si ning sipet pen iltum talon pulong te ilitum ke ning sipet pen hang lo pulong te ilitum mong ka ciputot ke sorsa tot lason social media long ka ciputor lason ka ciboktat jong si avilo pavilo pulong te ilitum ning sipet pen hang lo pulong te ilitum ta hemprek ta ilitum long vek ci song ke doan Karbi Anglong song ke doan lapen ke that civil society ke doan intellectual ke doan ke thekere tum doan jong si political party ke doan jong si tum ning si pet pen hang pen je kechok ci an pen iltum si jong si budi sore che pechoy pulong te ang sita me iltum ke mang akam iltum ajil ding plui pen se song la hem pet kami long vek ya opposite thoka Karbi Anglong rajok moi aji din tu 72 amar jilla Karbi Anglong Autonomous Councilor প্ৰতিষ্ঠা দিবস গতিকে মই Karbi Anglong ৰাইজৰ হৈ মই সকলো অসম আৰু ভাৰতৰ তেখেতসকলক মই আন্তৰিক অভিনন্দন দিছোঁ বা তেখেতসকলক ধন্যবাদ দিছোঁ যে আমাৰ Karbi Anglong কাৰণে 1951ত আমাৰ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ গঠন কৰাৰ সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে মই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু বিশেষকৈ Karbi Anglong ৱেষ্ট Karbi Anglongৰ আন্দোলন নকৰাকৈ আমি যে বনকল নকৰাকৈ আমি হাংগা ষ্ট্ৰাইক নকৰাকৈ আমি আলাপ আলোচনাৰ মাজতে যিটো ডিলিমিনেশ্যন হৈছে ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ পৰা সেই ডিলিমিনেশ্যনত আমাৰ ৱেষ্ট Karbi Anglongৰ কাৰণে এটা চিট বঢ়াই দিয়াৰ কাৰণে মই ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ মই ধন্যবাদ দিছোঁ Karbi Anglong ৰাইজৰ হৈ যে এটা চিটৰ জনজাতীয় চিট মানে ট্ৰাইবেল চিট তুম নাঙে পিপনে তুমান চৰলো ele tuman kesong se pin pen kacingki gache than pen kachuningri pen ele tum dat MLA sit ami ves Karbi Anglong hini doikbo lake ele tum chief election commissioner la pen ke ele tum prime minister home minister chief minister panili ninga klong pen Karbi Anglong ni arar hoi pen ni chuni alang tum phan chorolo la pen kaudong kachir MP yang hoi